Akari baraba tumaira njira ya kuma nkubu weto ruko bare nake kuwirirwa na ni nyuma ya barabara nende kwa itara miri 3.5 kwethirwa ikiro la mirunguro wa thanibo mubunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti nende kuringana na kandarasi njira ikiumetwitite ba miruri ari tayari kwithira itirwo mwanka thokoni ya Nkando bakiuga kwa ita ria mweri 1.5 bakethirwa ba imikinyithia lamie ithire ikiwatana na yakithirone mutugikare aina ripoti. Kwa kagita ka mieri 3.5 nyuma ya barabara ya Nkubu gwetoruko kurugurwa gwikiro ramine mubunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti jireji nandi nionene wirigiro bagwitirwo ne akariba guku ara gukinyira thokoni ya Nkando jireji ikethere kurekeria ngugi buru na yarugurwa gwikinyira kiumia twitite na kumigwatithania na rami ya kithirone mukandarathi aruga kajokia mweri junge jumwe baba kauga itumenyeretie kuona karagita lakini within 2 months no kuona na njira ije egwita more than 4 kilometers ngwitike the first phase kuringana na ora engineer bakuga rojo tuketha tukuma kenda the second phase ya mberia irega ti kuona half month njira ithire gukinya kamurita gikeno gikinene gya kujirwa ni bamwe bakaribo ruku bakiuga nandi biashara mature ne jao chiga kujirwa na kinya kunyia ngarama yoka matigweta guntu mwanya na kumiria mashara jao gwikia thokoni narua katugwiritwe turi aturiba uruku tuwijite gukujira ura babara ije ya Nkubu Nkando robirike thirone egwikirwa ekonomi yetu ikagaruka kinya ngarama igacoka kwina ina manonto riu ngari cionthe ira tumaira barabara ingi ku connect the many towns bagacoka kwija kiri iri main road ire bati go find monoja town ya Nkubu tukithirone njira nyingi cikithukangaga ni ruji rwa mugundira kwaura akariba uko ni boritwe ni untu njira igekirwa kalabachi batigire chitaingana na kinya kungi na aranjira chithithitwe mitaro ya mugune itigirwo ni kurugurwa kenda njira chigakara kagita karaja barabara teje yake kuthithwa South Imenti kuna barabara nyingi kuthithwa gwikirwa rami gwikirwa routine maintenance kira gempomba kuria ntobeto barabara ikari drainage nara muguyo gwitira ruaruaji turathite barabara na mbura ure nyingi mono na itokuigwa mbaya sana wathiuruka wetokethera na ndi muntu etamaga marigo jawe watheria rukorwa rwaku mundene ukagera ki drainage ukaminga ruji rwa rwicoka barabara ne rukagita barabara akiaria murungamiri wa obisi ya mubunge wa South Imenti nalitete mukana kiri mukandarathi urowe ikandarathi ya njira yake ikaigwita moroga ni untu njira eji ni arungamire akimuria ukeja kwithira na aremerwo ni ngugi na arekerie nenkirwo uria uri na kathari kwina contractor urisaindiira ya barabara ya moroga nti kumenya kethira kwawe gagukura kugutikura contractor ya na bangi baraba bakuregaregera ngugine Dr. Shadrack Mweti atenda uregevu nenda muntu kwiritira na tafadhali antu bau ne batonye ngugine barite ngugi manjirene ya uruko wandine ya Nkwene gicigo mbunge kia South Imenti nke report randeto cia wero ria kwa rieto ni mutugi kare.